akase angenze intwembi, so nami angiyomenza intwembi. And akuyosuka abantu beMoja Love labasuka khona basicabanise. And nanoma bangakwenza lokho, mina ngimakekera ngeke baze bangenze next. Sebangamane bayenze yena lokho, but mina-ke imali mina ayingithengi. Hayi ngempilo yami, mina impilo yami ngiyayithanda futhi nami ngiyazithanda, so angiyovuma mina ngami. Since ngimele i-call yakamthware athi uzobuya kimi, I should stop izinto engizikhuluma on social media. It's been 3 weeks manje ngimmele. Ene mina ngeke ngibafonele, mina ngeke ngibakhothamele. Angithi bebangilanda ngamabhasi wabo ekhaya, bafuna i-content. So mina ngeke ngize ngibakhothamele. Bebafuna ukungicosha kule season because of mina ngimove on ngithola i-boyfriend yami baloko bangitshela ukuthi nywe tshwanetse ushutele iMaseko because of uMaseko angithi favorites yabo yama talent. Then bakhohlwe ngathi jiki nangu uMaseko sekanomunye umfazi. Ukuthi thina sifila kanjani abanandaba. Thina sine impilo zethu siziphilayo without iMoja Love noMaseko. uMaseko yes bengidate naye, but abafuna ngu-expose impilo ayiphilayo nami because of bebabona ukuthi izobafaka enkingeni. uMaseko abuse umntwana abantu, and then bona they shield that to get the content ngami. So kuningi mina kumele ngicocele kona South Africa, kuningi. I know abanye abantu abasangithandi because of i-content bengiyenza. Good morning zithandwa. Nimbonela uDabula uvelile ngithi uyenzile ivideo yakhe. Uthi yena uphatheke kamnandi. Uthi yena futhi akana insolo dala sebenza neMoja Love imiyenze aba famous. And futhi uyabathanda abalandeli bakhe. And uyabonga ngendlela bamsupporta ngayo. So mina guys, mina ngicabani noDabula. But lokho anitshela kona ngizonitshela amanga. Yes ukuba famous and uyenziwe yiyo iMoja Love. Nami ngifamous namhlanje because of iMoja Love. But iqiniso lisekutheni basiphatha kahle na. Cause umuntu ophatheka kahle guys uyambona. Usmart, uclean, uyadlowa, uhappy, neskin mele size sibonise ukuthi udla kamnandi loyo muntu. Ake nithatheni thina ama-talent nisirhemise la, nirhemise nama-producer nama-cameraman, then nizobona ukuthi bobani abadla kamnandi. uDabula mina ngi-understand ukuthi ukhuluma ngani. Yabona ukuthi si-famous angimphikisi. Hayi angimphikisi umntwana abantu vele si-famous and senziwe yiMoja Love. But why sibukeka ngendlela esibukeke ngayo? Nina nisibona si-happy? Or nimbona happy nina? Ajabulile. Especially ya ku-video ngathi bebambeke i-choke ukuthi yey bulela so. Guys mina ngizwisa ubuhlungu le video leyana. Angifuni ucamba amanga. Ngizwisa ubuhlungu. And ngisazomlwela naye. Yazi why? Ngoba ngiyamthanda uDabula umngane wami, akase angenza into embi. So nami Hello Mzansi, welcome to Mgosi Mzansi. If today is your first time visiting this channel, please do the right thing and click the subscribe button. This is Umahlale Ntabeni from Moja Love channel 157 Umndeni. Uthi dining o tikandala sato tikhipa ngeMoja Love. Uthi hlalani phansi njena nibambe moya o sato exposer iMoja Love and akasabi lutho guys baningi bantu lese baphuma kuba exposer iMoja Love ngeke bonke bayisukele iMoja Love. iMoja Love vele ihlezi nedrama and sibonile Dabula uyasho ukuthi nabamphethe kahle, siyambona like he's so drunk. Atsakwe oyifisha tihlupha.
So makholika ke they believe ukuthi sho ukuthi double uthengiwe bantu beMoja Love ngokuthi akhulume kahle ngayo nangokuthi Nkosi yami uDouble abayamaqha ukuthi akanayo ID vele laphana kuMoja Love so utitshela ukuthi Nkosi yami so tophephela khona but wakhe Thembu exposile Nkanyezu exposile hey guys bantu baye expose Moja Love for exploitana nokungabhadalani Ngidabula kuphela lophuma eceleni wahloka yedane wathi lokhu labakhuluma ngako lalabanye akakwadi. Please do comment what you think below down on the comment section. Don't forget to hit the notification bell. I'll see you on the next one. I'm signing out. Goodbye.